87.6 Ghetto FM. Ntiukuria speaker wa Senator Mason Kingi enembiego gweketha. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Rigathi Gachagua AGH. Na bugu kurukio ugu akarate His Excellency Rigathi Gachagua ceases to hold office. Gathoni wa Mushombagi ku barabara supportaga Gachagua bwali dweibu. Ono ngiciara mwane muici ndumuteaga. Tutingitigana na Gachagua. Na turarira ni ruo. Kimani Ngonjiri gwo liugate Mantu dada kwambiria Gachagua inire akiugaga atiri Gahani gigavira Jabashaita. Aya Ruto Senate kurita Gachagua no ratarire atuika munini oku Abraham Kithure Kindiki. Na watuirire kawitie na wesi ya Senate ya National tuono muchetho. Siku hiyo niliwaeleza ya kwamba amepita kiwango ya governor. Wengine wenu hamkufurahi sana. Bamwe kinyaka baririre bakiona gateko kumuthukiria atatuika governor. Sasa deputy president anaitwa Abraham Kithure Kindiki. Tangula bunge bararingire kura cha Kindiki gutuika deputy president ata Noes nil, ayes 236. So the nomination is herewith declared passed by the House. Na kwa pasti kuga ata Professor Kithure Kindiki is now Deputy President-elect. Umau nembienge urathithidie. Transmit the results to the President and sign a Gazette notice. Na President arimenyithwa kenda to proceed with the appointment. Wogo kariko u antu bantura yawe rundu ni mukothi matharaka bauga atiri Kamwera baba Kithure matutatuera tukwendete todora de amenda ria monde na kugwatithania ndogoro cionthe utikauendwa mulima ukisimama ni mulima baringiria mwanka na rwimbo Marimanti na kutwethanira na musiasaniri uratwirire etagwo atiri kwa manjina imeto mangiriti karauki ura munini wa ciarende ya intangiriti na waugojo President wetu Samuel William Ruto alifanya kazi mzuri akatuletea kijana Kindiki na Kindiki no kiribo Kindiki ni kijana yetu hata Ruto ni kijana yetu mimi nimeuziatia mpaka nikaenda hata Nairobi Kinyaku mamonge alinga rwimbo twaina Kithure maure na leso yange na tera mkuru iga gutambuka iga gutambuka antu bamara na babauga atiri Tutumba kwira ikeno gietu nuntubwa Ruto kuthura Kindiki. Tigwandie na ikeno kinene muno na niki bagukenera gite kiu uu Nuntu gite giki ni tweririritie kio lakini kagita kanga igatari gakinyu kire antu ba Mount Kenya West barabategwiritwe ni untu bu babera Antu ba West ni beganire abatutirire ogututure tubatiragirira na batithithio bateambite gutwenda karwimbo nako kendirwa ni ugumpenda nugumpenda tulira abagundongo abagundongo kira itugorira antu bau ba Mount Kenya West ata It's time to return the heart. na ituturaga kuba support cia Sene. So it is time even for Kikuyu to support Kithure Kindiki. The way we have also supported them. So we are brothers, we should unite together and support Kithure Kindiki this time. No ale mtu wa West ale alinirwa ni antu ba East atede. Indi Bibilia iliuga kwa jonthe tucokagia nkatho njukicokia antu ne tutwinthe nimenda kuosha kanya gaka kucokia nkatho cia mwanya kuri president wetu iu ingi nacio gacokia kiri uu kuri Professor Kithure Kindiki CS wetu uria gutuika deputy president nimenda kumucokera nkatho cia mwanya antu ba Mount Kenya East boka bera atia antu metuma Mount Kenya East
tusapoti profesa na tucukire ngai nkatho. Rwimbo ruria naru antu bacukegamba ng'ombe bakuinira kindiki. Bishop Joshua Ntongai Kiranja wa Independent nagwe ne ate okuria thirikari ya President Kenyatta yokirire Ruto Kenyatta impishirwe Ruto yo twetoka kanisa na Uhuru bukimwitaga murebi lakini etatu na mbere no ukuragia kama mulevi akufukuza Mkristo, mbona Mkristo afukuze Mkristo mwenzake? Kiu gikuma indi kiria kiumi nkuruki nimbi o akiri bagacagua. We did made an application and the court did issue conservatory orders. Mwankare bibaraba kwenda kindi kianywa muma benda kwaria gichunku. If you are Kenya, you can get bakuremwa batethwa. We are begging government to give us Kindiki and we will all be happy. Badaba gwitikia kindiki gakinyiria ukotini na boka rwimbo batinako. Kinyo kinyite kindiki akinyuke. Aya, former MCA John Paul Kiredia imbiuthithagia ntuku iji. Mwaka juju ndarimite na ndakera mpempe nyingi muno. Urimite na fertilizer iriku giketha nyingi uu. Ndakirete na fertilizer thirikari niyo ndarimite nayo. Ntagura fertilizer ingi na ndakereje bibingi muno. Ala ne ate former CS munya wa rigara. Oni mende kuma ngwene na tekurithia tung'ambe nara. Ire migidoli no mbigitho ng'ambe tweria. Ndandire mpembe na fertilizer yu raika nkurira gutego kinya kura nkure ng'ambe ciakinya onto thebia umire. Ga fertilizer ria bwenda irwa ndeu ya kariate a. Ukendirwa ndalo cia ntiri na ndalo chunganitwe na. Nimbiu bagukwira ne unganitwe nacio. Na mara mche kumakaria ndusi ikaunganwa kwa fertilizer. Former CS Lentore uriuga ate bwangu giwi nunku. Antu baba athithetie mantu au yari amathuku mbere mbumanda baikiria kotini mamba wa kwamba. Na agreement ya sainetwo tariki 31 March 2022 na minister niwe wari munya. Na waugaga riria wari waziri irio mbio yenderu arimi munya. Thalo cia ntiri chunganitwe na mara mche kumakaria ndusi. Former MCA nturibietirikia gwe nimbie gugweketha. Ndendo guri ntiri yana chumbi gya kumia fertilizer mpoleo buretera antumeru. Otiga munya na Lentore wona kuthukania bwakanegiria jantigiri. Miekethano FM.